Center की सेंटंग मखादा सुसामु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज अपग्रेड तौनबा प्रपोजल थाखरे पाखुम ngairi haina चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेन फोंदोखरे काउंसिल लौब क्लास 11 की एग्जाम की क्वेश्चन पेपर लीक ओइबदा मरा लैबा खुदिमक लोगी मतुंगिना मतिक साब सेराक पीगनि हाइना एजुकेशन मिनिस्टर थोक्सम राजेश याम फोंदोरखले Laingasin hadakta nauna paikaliba school fagana simmission asi puksel sengna paikhat panati haina Council of Teachers Association Kotana laingak maral sirakli Kumbi awang kunau da laiba edit primary school amadi high school mutalaga campus adu da private school lingba yaroi haiduna school ani asigi mahiroi amasung guardian singna wakan mifam satakre Amasung Marinabas Singh na yang sinbida badagi Technopol district ki more subdivision ni manung sana lairiba cheliba khuzairok turel ki toraban amora kai langthokpam ole Mayam kurumzari adom ne miribas impact news ni ai takalamam siam kanen hauze pungza si phawbagi marba pausing miyam da pizari Center की सेंटंग मखादा सुसामु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज दा अपग्रेड तौननबा प्रपोजल थाखरे पाखुम ngairi haina चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेन फोंदोखरे वाफम सिंगसी सलिबा सथकिबा स्टेट असेंबली की मिफमदा ऑपोजिशन की माइकैदगी एमएलए के रंजितना कॉलिंग अटेंशन दा पुखलकिबा वाफम की पाखुमदा फोंदोखिबने चीफ मिनिस्टर मखाताना हाइकिबदा लैवा सिगी ओइना Aspirational district chama khanbagi manungda Sandel district asisu yauraki madugi khodong saba aduga iroinana Sandel district ta medical college hanana bathaurang lamane adubu criteria sudaba namaram oiraga saba yadre medical college asi sabagi piriba criteria asi 20 bedded hospital oibaga lonena eka kungilamgi area laiba oigadabane Sursambu district hospital asidadi medical college ama oina upgrade tawbagi sabsaba criteria adu suna laiba namaram oiraga Sursambu district hospital asi medical college da upgrade tawnana ba proposal thakibani makhatana thawbal amasung Sandel district asigesu proposal thaduna medical college ki thakta onkhanaba thabok paikhat lagani haiki Nahan khana meeting tokre hojiki medical gi sigi Chochanpur khata yaugre hoji ani du gi du hayeng Sandel gi su lam du phajana disina moi village unajarsanu unaraga phajana len adu development da changa da changoi da yenga kan madu gi yara kan dang proposal toktare thobal gi su hojiki thangna badu de immediate thangna badu de da khara lawba ya bra adu ga 200 bedded upgrade tongna thobal gi sina mo aspirational way da minimum special consideration ya da Sandel gi nai khoina khana man aspirational way ba district way bani na khoina khara kana pressure torga di Agraina, the honorable honorable member ki concern ru mayamda tambiro hujiki high river pochi criteria in the government period ministry of health period criteria to subunate hanatagi adu yanadi takna sina tawrubani pinanaba madu delay tawgini haidana maina ai honorable deputy speaker ki khutang thank you ngarang pangthokiba council loba class 11 exam ki question paper leak Oiba adu da senaba khudimak mara leba khudimak logi matungina matik saba dandi piragani haina education minister Thoksom Radesh yamna phongdorakli wafam asinga si sathakiba state assembly gi mifamda opposition gi maikaida gi MLA case joy kisanna calling attention da pukhalakiba wafam gi pakhumda phongdokibane pakhum piraduna minister na makhata na haikibada class 11 gi exam gi question paper leak oikiba adu matau karamna Tholakibano, Haibadu, Tigatpa Galunana, inquiry Tobagi Tabak, Taurum Kan Satari. Question paper leak Oirapasi, Yamna serious on a lowy, exam reschedule Toba, Yauna, Makatanasu, Pikat Payaba, Tabak Taurum Singh, left and a Pikat Kigan Haiki. ngarang dang theng huwa koi commissioner ne aduga council chairman tonganba examination committee bo phamal lakanda kari dawse khanna bane do pungama da da thore ko do koi chumam moida yem chumu akoi tanaba da verify tawro kana chumam me chumamina koi masi
रीशेड्यूल तौरगा अखोई प्रूफ तौरगा थिगलगा पैकिंग तौर पीखिबनिना पैकिंग मोय पिखलने पिखलक मतमदा कायरम बतारगदी तौद्रि परखाने कायरम अगदी हक्तोए खंगनी कायरम द्रगना अखोई सोर्स अनि ले अमना प्रिंसिपल सिंगना मोयना तौबमा गवर्नमेंट स्कूल की ओइबि मे बी प्राइवेट स्कूल ओइबि अतोप अमना अखोई काउंसिल की स्टाफ सिंग लीक ओइरबमा सो अखोई अनिमक इंक्वायरी तौरी प्रूफ तौरी अदुगा अखोई काउंसिल तौरमे अखोइना मतिक चाबा दंडी इमीडिएट अखोई लौजगनी अदुगा असोमदा स्कूल की कंसर्न प्रिंसिपल सिंगना तौरमे ओसी ऑफिसर इंचार्ज ना तौरमगना प्राइवेट ओरमर अखोई विल डी रिकॉग्नाइज द कंसर्न स्कूल से अखोई डी रिकॉग्नाइज तौनी बादु तौरमगदी अदुगा सोमदना अखोई की गवर्नमेंट की ओरमगसो अखोई एज पर अखोई की रूल की मतुंगना विल टेक एक्शन लेबर डिपार्टमेंट रेजिस्टर तौदुना लेबर कार्ड पाइरबा चै खुदिंगी ओइना रिन्यू तौदुना लेबर कार्ड पाइरिबा स्टेट असिगे लेबर सिंगदा स्टेट असिदा पियर पालिबा लेंगाक असिना हानदगी पीरिबा खुदोंग चाबसिंगी मथक्ता लेबर सिंगी ओइबा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पीगनी थबकसु पाइखटपा हौरे हाइना लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थोक्सुम राजेश यामना फोंदोरकले वाफम असिंगा सिसाथकी स्टेट असेंबली की मिफमदा पॉलिसी कट्टा ऑपोजिशन की माइकैदगी एमएलए मंगाना लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की मतंगदा थांगलक मोशन की पाखुमदा फोंदोखिबने मिनिस्टर राजेश यामना मखाताना फोंदोखिबदा हाउसिंग डिस्ट्रिक्ट सिंगी डीसी सिंगी खुथांगदा असेंगबा लेबर सिंग मसक खंगदोकपा अमसुंग वेरीफाई तौबगी थबक यामना कन्न सथरी सलिबा सही असिदसु सखंगलबा निंगथीना वेरीफाई तौरबा लेबर सिंगी इमुंगदा वाटर स्टोरेज टैंक लिसिंग मरी बाइसाइकल चंगा अमसुंग स्विंग मशीन लिसिंग मरी पीननबा थौरांग लेरे हाउसिंग वेरीफाई तौरबा लेबर सिंग इमुंग खंगतपगी प्रोसेस लेरे स्टेट असिदा कुमजा लिसिंग तरामापन कुन फावदा सखंगलबा निंगथीना वेरीफाई तौरबा लेवल लाख तरामापन 10.3 मरीरोम हेनबदा बेनिफिट पीबा ngamkhri हाइखि मिनिस्टर मखाताना हाइखिबदा स्टेट असिदा लेरिबा ITI की इंस्टीट्यूट सिंगी फिबम मसी हेने इम्प्रूव ओइननबा थौरांग सिंगसु चीफ मिनिस्टर का तानदुना पाइखटपा याबा थबक थौरम सिंगिसु लेपतना पाइखट खिगनी हाइना फोंदोखि नॉर्थ ईस्ट की ओइना नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमा नेशनल लेवल याम प्रीमियर इंस्टीट्यूट अमा लिंखटपगी प्रोजेक्ट अमा थारो हाइना नॉर्थ ईस्ट की ओइना हाइबदे कन्न हाइना जरकान होजिसि मणिपुर दा मोइना याबिरे लम पीबगी होजि ITI ताकेल दा हौनबा तैयारी तौरे फॉर द टाइमिंग अदु अखोई लम अफबा लेरकान दा 7 एकड़ गुम पिउ है अदु पीरकान हौरगा अखोई मणिपुर दा लेरवा ITI मयाम सिगी इंस्ट्रक्टर मयाम अदुगा नॉर्थ ईस्ट की होल नॉर्थ ईस्ट की अखोई के चानबा ट्रेड मयाम सिरा ट्रेनिंग पीरकान दा अदुगा चानबा एम्प्लॉयमेंट फंगनबगी अखोई चानबा रोम तौ सेदना अदुगा अमा लिंखनबा पाइपलाइन लेजरे अदुदा नतना अखोई स्ट्राइप हाइदना इंडिया गवर्नमेंट की अखोई इंस्टीट्यूट चहुम खंगलगा तौबसिदा अखोई ताकेल की ITI सी मोइन खनबिरे स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट हाइना अखोई हुजिकी इंडस्ट्रियल वैल्यू हेंगलनबा अखोई चानबा से हेंगलनबा मदुगी अमा तौबदा अखोई केनोगी ITI सु यावरे अदु स्टाफ वाट खोटपा मयाम मशीनरी मयाम से कोई ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस का तानरगा अखोई करी करी तौबा याबनो हाइबदु कन्ना सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लोन होनजरी Manipur Legislative Assembly की ngasi पांगथोकी मिफमना तोंगान तोंगान डिमांड तरुक की अपुन सेनफम ओइना लुपा कोटी लिसिंगानी चामा हुमुद्रा लाख हुमुद्रा हमदोई की लिसिंग हमपु तरुक येनबा लेतन हाउस ना पास तौखरे मसिदा फाइनेंशियल ईयर 2021 की मार्च 18 फावबा सिजननबा सेनफम ओइना लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओइना लुपा करोड़ 34 लाख हुमुद्रा माथोई की लिसिंग मफ्तरा माथोई डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एफेयर्स एंड हिल्स डेवलपमेंट की ओइना लुपा करोड़ चमापन तरामाथोई लाख हुमुद्रा निथोईगा लिसिंग हुमुद्रा मरी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की ओइना लुपा करोड़ 7 लाख निफु मंगागा लिसिंग मरी पावा की ओइना लुपा कोटी करोड़ लाख अमगा लिसिंग कुंथ्रा निपान आर्ट एंड कल्चर की ओइना लुपा करोड़ कुंथ्रा मरी लाख निफुगा लिसिंग हुम्फु हुमदोई अमसुंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की ओइना लुपा करोड़ तारा निथोईगा लाख निफु माथोईगा लिसिंग मफ्तरा तरुक पास तौखरे Laingasina handak nau na paikat liba school fagadan si misan si puksel seng na paikat pan nati haina kota na laingakta maral sirakli. Wafam si Council of Thesis Association kota amadi tongan mo oza sangilup sing na 7 pegi ROP 2019 rectification tau haibagi wakata JDO wango gi office campus manungda sathakiba wakat mi famamada kota gi ko convener Dr. L. Ritendro na fongdokibani. Dr. L. Ritendrona Makata na Fongdo Kibada, Langang na Paikaliba School Fagan and Simishanasi, Oza Sing Yaudana, Mai Papangamloy.
ओजा सिंह लाइक ताकलबा मतुंगदा अफबा महिरोई कया पुथोकदबनी अदबो लेंगाक असिना हौकिबा मतम कयागी ममांगदगी ओजा सिंह तालिबा वाकत असि थबक्ता ओंथोक्तबा असिना स्कूलदा महिरोई सिंहबो लाइक ताकपी तंबीबगी महुता ओजा सिंह लंबीदा थोरक्तुना इहौ तौहंदुना थमले लेंगाकी असिगुम थौंग असिना लेंगाक असि एजुकेशन के लमदा थामोई सेंगना थबक तौद्रे हाइब अदु मयक सेंगना ताकले लोइनना ओजा सिंह हौजिक डेमोक्रेटिक ओइबा मवोंगदा आरओपी 2019 रेक्टिफिकेशन तौननबा संगसिलेबा खोंजंग असिदा लेंगा असिना तासिनदना लेरगदी ओजा सिंह अकनबा खोंजंग कया मखाताना संगसिननबा सेम सारे हाइकी प्रजा मैम स्कूल फगलनसी एजुकेशन से याउद्रगदी सरकार से करीमता चलाइबंग मोय तुंगी फ्यूचर करीमता लेते हाइरगसु ngasi प्रजा मैम द नमथाक तौबी ओजा सिंह ददी सुदत पिरी अन स्कूल फगलनसी हाइदना गवर्नमेंट गी लैरिबा मेचिनरी मैम सिनदी संगारगा स्कूल खक हनबिरमगा मरु याउदबा मतोंग याउदबा अमदी मदुगी स्ट्रक्चर लेतबा ओजा सिंह गी सपोर्ट याउद्रगदी स्कूल फगलनसी हाइबसे मसी कोटा गी साइट गी अरेमबनी मरमदुना ओजा सिंह बुसु अखोगी फगलन बियु ओजा सिंह बुसु तुंगी युम्बरेन मैम नेशन बिल्डर ओइबदा अचौबा थौरांग याउरी हाइबसे मसी गवर्नमेंट की साइट थमजगे मरमदुना अथुब मतमदा 2019 की आरओपीएससी रेक्टिफिकेशन तौबिदुना एजीपी हाइबा सिस्टम अछि मुथत पिरगा ग्रेड पे दा ओंथोक पिबसे मसी मतम याम चंगहन दबिदा ओजा सिंहबु हराउना नुंगाइना अमदी तुंगी फ्यूचर की लेरिबा छात्र नहारोन सिंजे संगतपदा अचौबा अखोगी थौदांग अदु याहनबगी दमकता ओजा सिंह की डिमांड असे पिथोक बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनब कुंबी अवांग खुनौ द लैबा कुंबी अवांग खुनौ एडेड प्राइमरी स्कूल अमसुंग कुंबी अवांग हाई स्कूल मुथतलगा कैंपस अदुदा प्राइवेट स्कूल लिंग यारोई हाइदुना वाकन इन्फॉर्म सतखरे वाकन इन्फॉर्म अदुदा स्कूल अनि असिगी महिरुई सिंह अमसुंग मखोगी गार्जियन सिंहना सरू याखी वाकन इन्फॉर्म लोई सिंहना स्कूल की प्रॉपर्टी कायबी यारोई रिटायर्ड हेडमास्टर केश देवेंद्र स्कूल असिगे कैंपस संग यारोई स्कूल द फतबा लानागी मियोई संग यारोई आइखोई लाइक तमदा अयत पीगनु हाइना थाबा प्ले कार्ड सिंग सिजिनके वाकन मिफम अदु सर याखिबा गार्जियन अमना पाउमी सिंगदा इंग कुमजाली सिंग अमो चमापल होमफुगी जनवरी लिंखत की स्कूल असि हेक हौबदगिना कमिटी अमगी मखादा हेडमास्टर अमतन स्कूल अनिमक ngasi फावा चलाइरी स्कूल असुगी हेडमास्टर ओरमबदगी पोथा खरब मियोई अहुम हाइबदी केश देवेंद्र केश बुद्धि चंद्र मदी डब्ल्यू मनीना खुसम नरगा कुंबी अवांग हाई स्कूल डेवलपमेंट कमिटी अमा सेमलगा इंग कुमजालिसंगनि तारानी पांदगी लानाई स्कूल ओंथोकनब होनरकी हाइना मराल सीखी स्कूल असि लानाई ओंथोकनब होनरपगी सरुक अमा ओइना ngasi अयुक पुंग 3 मखाइरोम ताबा मतमदा स्कूल असिगी सो थुगाइरगा स्कूल मनुंगदा लैबा डेस्क अमदी बेंच न सिंगबल लोइना होंदोखिबदगी माइरू सिंग क्लास तौफम लैत्रि हाइनसु फोंदोरकली छात्र सिंह क्लास तौबलाई छात्र सिंसे ले तमम खगदे मखोइना रनाई प्राइवेट तौगे लागलीबा देवेंद्र हाइबा मोगी पुलिस खंगदे अमा खगदे आतंग मोइना खो डेंजर पिनि सासिंग ले तमु खंगदरे अदुना सरकार की मियंग संगबिदुना अमुक्तंगदि अचुमरान थिदोपिदुना सासिंजे मपुंग फाना ले तमनबा ओहनबियु प्राइवेट तौगे हाइना चंगप कांगो सिंसिना अखोगी फान सिंग मुनखिबा मरम ओइदुना खoi lektam kham sang leitre aduna athuba matamda mari leinaba authority singna yingsinbiyu haina haijari टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की मोरी सब डिवीजन की मनुंग सन सेलिबा खुजाइरोक तुरियल की तुरबान अमोना काई लंगथोपम ओले मनिनब सिंगना यंगसिनबिदबगी मियामना अमोना काई अदमक लंगथोपना तुरियल असि मोसिलकले इम्पैक्ट न्यूज ना तुरेल अदुगी तोरबानदा प्लास्टिक पोचैगी अरेमखाक लुखाक सगुम मयाम इसिंग मपाल नकना पैसिलम थेंगनरखी अमोना काई कया अमसु असेंब इसिंग द ताउदुना लेरमबदगी मथक्ता मफम खरदा इसिंग मुसिनब थेंगनकी तुरेल असि ममांग सहिदसु तोंगान बा ऑर्गेनाइजेशन लेंगाकी मनिनब सिंगना सेंगदोपगी थबकसु सतकी बलै खरबनी मोरेगी कम्युनिटी लीडर्स कयाना तुरेल असि कन्ननब लेंगाकी मनिनब सिंगना थबक पाइखत्रगदी तुरेल असिगी इसिंग असि मतम खर लेरगदी सिजनब यारोइदबगी फिल्म अमदा लेरकदौरी सही असिगी काउंसिल लौबा एग्जाम की ngasi MIL अल्टरनेटिव इंग्लिश थोप नुमिता एम्स अमदी देसाम की फ्लाइंग स्काउट सिंगना एग्जाम सेंटर तरामाथोइद यंगसिनब चलुबदा मंगोलंगानबी कॉलेज निंगथौखोंग अमदी हाइरोक हायर सेकेंडरी स्कूल दा इन्विजिलेटर सिंग अमसुंग कोसेम की फ्लाइंग स्काउट सिंग मथौ निंगथिना तौद्रि हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसामना थादोरप चेयरलमना फोंदोरकले लोनेना हाइरब सेंटर अनि असिदा मखा ताब सब्जेक्ट सिंगदा काउंसिल न कुपना मियंग संगबियो हाइनसु
Sierra Cinema Katana, Fongdorkli. Income Zalesuni Taratari general election da passway assembly constituency da NEIDP ki mere oikiba sapam kunjaki shona thangat kiba election petition number 10 of 2017 gi recording deposition ngasi Manipur High Court da sathakre KSS ki matang da athuba matam da justice phangba ngamlagani haibagi thajaba sabsana lai haina NEIDP Central Working Committee ki president oiriba S kunjaki shona fongdokre panbaya election adugi result lauktopada Assembly constituency asigi oina saye naba kaya laikre haina NEIDP gi mere oikiba S consecution Supreme Court case ama thangat kibani election counting tawbada S consecution MLA oiriba eki mira waidagi vote masing henduna kari haina laukthok loraba matungda ngaihak kanaraga Singnaninga uba mawongda eki mira waina vote masing chamaga taramari henduna kari haina arona laukthok kibani thawonga duda singnaba laibadagi Income Zalisuni Taratareki April Thada Manipur High Court case ama Thangalaba Matungda verdict Pibangam Dabadagi Income Zalisuni Tarani Panda Supreme Court case asi Tharabagi Matungda Manipur High Court na Nauna case asigi Asumaran Putok na Nabakong Thang Lakolakibani. I am Tazaba Mimoina. Atu the shortest possible period justice say a quick delivery to have Tazaba Ingasi. Simai Punira Pogje, Aina, appeal to the section of section Punamaktamatu, I in the Tazabatamsi, I in Tazarbakanda, and get Masak Tokpa, while a Rupicha Pangani Habachi. Appeal to Nimaruna, Nasi Sumaba, Keski Suma, Kongjin Yang, essentially proceeding as a to conclude Tony Hanai Tazazi. Ayakpam Merina Kobi Mauna Hama, Singnaninga Ubamongda, Taurian and Siramaki Taudokta, Siena Mayai Haidana, Police custody the Ladyba, Mapureba Masung, Mapureba Manaunupa, Makata and Wahang Pong, Tonganaba, Manganigi, Police Rima Lauta Gray. Mioi Aniasi, Subjudicial Magistrate in Follow Whisky Quarta, Merinagi Mapureba Masung, Mapureba Manaunupa, Quarta Putorapa Matamda, Court Complex Manunga, Nupiki Imung Manungna, Pukre. Though asi the sender Mayai hidden a police na Farabami and Yasi, Tagil Kongbal, Lerek Asobadagi, Lake Hidrabi Adugi Mapuroiba, Ayapam, Singlen Sana, Say Kuntaret, Apokpa, Jani Suramasung Manaunupa, Ayapam Nausa, Say Kunmatoini. Impact News na Pamba Powder, Todo Asi Task Tara Marigi, Ahing Pum Anikari Help Matamda, Toki Bani Hairi. Lake Hidraba Merina Mahaki, Kada, Tauri Yandan, Leramadagi, Nupama Yung Imung Manuna, Rims Hospital, the Pukatuna, Layana Bahona the Lake Hidabani Hairi. Mioi Ani Ado, Kota Putok Laba Matamda, Pamdaba Todok Toktanaba, Manipur Police, Ahenba Police Personal Sinangak Sengi, Nakalamoram the Missia Sigimayota Siam Kibazi Sina, Missia Sigimatang the Miyangi Oiba Mifamama, Pang Toktana, Marinaba Singda, Memorandum Pisin Kibasu, Lake Rabani Hairi. Quaki Osi Amadi, Marina Iona, Matic Saba Mo, the Hangway among the Hangakarma, Missy Lang and Jipame, but dead body low day, Missy Lang and Comfortable, quite dead bodies, Logeroi, but I'm the city, but I'm singing out of Maramam, the ceremony. Hamad the Quasiam, some the Kalamdana, Pagi, Nupamasa, Laudi, but my Mapuro was about Yum the Cock, what you what I said, and I'm Pazana money, a fire about quite up Nasali. When I see was in Laura up to the might, I don't know to Lotion, Mugimut, Uncle Moy the Urpang Day. I'm the Missy Kankan, the Cock, the Royal Sea by Hazard Nike one with the Webna. When the Missy, Alana, from the TV, Hibamatam, who's the power with the Missy, Nalana, I'm the Putopidre, she the pain that water putoration, any Surabani, Asumba Putopangam, the Maramora, Lepsakiro, their bodies, Asumbalang, the country about Kongjang, Lepalate and Sansa from Tamjari. Songtham Ningol Ayapum Ongbe, Merina, Devi Mapureba Singlen Sana, Singium da Haukiba February Tarahum, the Sinanga among the Lake Daba Taudu, Adugi Asumaran, Tidok Piduna, Maraleba Sing Serak Piuhaina, Nen Sang Club Terra, Laprapam Lekai. Nainasang Club Terra Lakrapam Leka in the Tadorapa, Sierra Madamai never sing a puning sing silakli. Nakalamaromda Tagil Kongbal Lerek Asobadagi Ayakpam Merina, Kovinupi Amaleki Daba Ado, Maki Mapura Ayakpam Singlen Sanana, Harpani Haidi Bawafamasi, Aranbani Haina, Singlen Snagi Imum Manung Fongdorakli. Tagil Kongbal Lerek Asobagi Klafta, Pang Topa Pangmis Ngunabamada, Singlen Sanagi Imum Manungi Mui Sing Haiba, Huidrom, Sanjoina, Fongdoropagi Matungina. Like Hidrabi Merina si Mamang the Su, Yum the Hanzil Laktabagi Taudok, Tokiba Lake Merina si Yungi Mapanda, Arun Mamari Laibana, Maram Ueraga, Matan the Tauri Yandon Sijabo Organis so hierarchy.
इमों नुपीसी मचा नुपीसीना सही अमा मखायों फरकपदा मासी नुमित हुमनी मांगथोरे मांगथोबसी इसा नुपा यावना थिरुरे इसा नुपासी मोइना नंग युमदा हलो मामेना थादोरगा नुमित नोंनिनि सिलरगा हुमनी सुबसिदा मोइना मचा नुपीसी पुरगा थिनबिरे इसी होइसिनसु हंदक्ति ngaपिरबने दुनिया दाने मनामनि नायदना लोसनबिगरे अखोइदजु केमता मनामनि जे फोंदरक्तरे अदुमाय तौदना ममांगदजु खरा पामदबा थौदोक थोकिबदि लै असेंगदि सुसाइड खुदिमक नुपा मयुमदा आइनागनि हाइबगी पोचिमदि थादोपियु नुपा मयुमदा मरा लेरमे मतिक चाबदनदि फंगजजनु अदुबु नुपी मयुमदगी सुगुम क्राइमजिगी होय हाइनिंगाइसु लेते नुपी मयुमदा नुपीजिगी निंगाइ सांगदानाबदगी नुपा मयुमदा मा मयुम पालगा लेबनिना नुवाइदना पेंदना युमदा लागा सुसाइड तौबसु कोक्थोंग अमा यावी अदुन यारगदी मीडियागे थोंदा हाइजरी असुंबा लंगला लंजिम पुथोकपियु मागी मिसी असिदा अखोइगी लेकाइसना मिसी सिगी लंगला लंजिनसे अखोइ ngasi लेरिबा सरकार अमदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पुनमकना मिसी सिगी मतांगदा असुंबा लंगला लंजिम पुनमकना थिदोकमिनसी सिरम मिसिगी मरा लेब खुदिमक सिगी दंदि पिबदसु अखोइ लेकाइ सिगी मैरा अमदि क्लबना चाउना सरुक यागनी हाबजे अय वफमदै थमजनिंगी कांगलो मसलगी मरक्ता नुंसिनदबा पोगनबा मसागी आइडेंटिटी खंगदबा अमदि अमोकोप मियाम दलान उहनबा एसएम जलान होनरी हाइना नौना रिवाइव तौखरब अमोको की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल कयूमना मराल सिरकली वाफम असिंग सिलिलोंग हाउरिबिद लैबा अमोको की ऑफिस ता लुप असिगी प्रेसिडेंट मोहम्मद इबोसना अमसुंग सेंट्रल कमिटी की मेंबर सिंग याउना पांगथोकिबा पाउगी फममदा फोंदोकिबने मोहम्मद अब्दुल कयूमना हाइकिबदा एसएम जलालना लुप असिगी प्रेसिडेंट अमा ओइबगी खुदोंग साब लौरगा लनाई ओइबा थबक थरम कया अमा तौबा प्रेसिडेंट की ताम लोरबा फावबा फम पाइसिन लैबा लोइनना मतम कुइन लुप की ओइबा थबक थरम सिंग लेबनदुना थमकी लुप असिगी सना कांगलोन कया काइथरक लोइनना मियोय अमना मसागी कन्ननबा कानब थीबा मोंगदा लुप असिबु मियामगी ममांगदा लान उहलकपा नसिंगबा थबक थरम कया अमा लाकपदगी सेंट्रल कमिटी की अहलमन सिंगना तानरब मतुंगदा अमोकोक असि नौना रिवाइव तौखे जनरल सेक्रेटरी असिना मखा तारदुना मसा मसाबु लुप असिगी प्रेसिडेंट हाइजरीबा एसएम जलालना हौजिक लुप असिगी प्रेसिडेंट याउना एग्जीक्यूटिव मेंबर कयाबु किडनैप तौदुना कियन खांगनबगी थबक सथरकपा लुप असिना यामना कन्ना कंडेम तौई मतुंग तारकपदा असिगुंबा थोनिंगदबा थौदोक वाथोकसिंग थोलकपा तारगदी मसिगी अफपता पुंबा एसएम जलालना पुगदबनि हाइनसु जनरल सेक्रेटरी असिना सेक्शन वा थमलकली लाखरिब लुपा लाख अमनिगी सेफमदुगी ऑडिट तौदना हारिब जलानसी दिल्लीदा चतख्रब मतुंगसिदा लिलोंग हरिबि कॉलेजसिदा सेंजा थुमजा तौबा सिदा चेनबदा ऑर्गेनाइजेशन की मरक्तगी करिगुंबा यौरम तारगदी अखोगी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट से लापगा एक्शन लौगनी आइना प्रेस मीडिया लौथोबगीदमक्ता आई इसामक जाउना प्रेसिडेंटना कनागुंबा सेंट्रल कमिटी एडवाइजर सिंग याब याउदना माना मागी पावर ने हायर कांदा लौथोगा लेरे अखोगी प्रेसिडेंट फारगा अमदी एग्जीक्यूटिव सिंग फारगा फुसैबा अखोई दा यावरे अखोगी अमुको के एग्जीक्यूटिव सिंग सेंट्रल कमिटी की लीडर सिंग एडवाइजर सिंग सिंपैथाइजर सिंग दा करिगुंबा फतनुंग दा करिगुंबा थोरक तारगदी अमुकोक ने हाइजरिबा जलान अमदी रईस अमदी मागी खुंगलोई सिंगी मथक्ता सब साना एक्शन लोबग लोइना मखोगी मथक्ता मणिपुर सरकार दा अखोई एक्शन लनोनबा अइब सेरोल मसु अथु मतमदा पिसलगनी हौजे काउंसिल लौब क्लास 11 एग्जाम पांगथोक्त्रिबा सब्जेक्ट सिंगे क्वेश्चन लीक ओरकपा से लाइबक थिबनी अमदी क्वेश्चन लीक ओइबा सब्जेक्ट सिंगे एग्जाम अमु हनगदबनी हाइने एमसु न थादोरकपा सेरोलमन खंगलकली लोइनना एमसु के स्पेशल टीम अमन सेमदन हौजे पांगथोलिबा एग्जाम सिंग असिदा कुमना यंगसिलगनी हाइनसु पावसिन मखादन खंगलकली अमरोमदा काउंसिल लौब क्लास 11 की एग्जाम के क्वेश्चन सिंग सोशल मीडिया दा लीक ओहेनबदा सेनबा सिंग मनिनबा सिंगना लाखलिबा तांग कोंतरे फावगी मनुंगदा मतिक साब सेराक पिगदबनी हाइनसु कांगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना फोंदोरकली एमपीपी के हौजिक थोकलिबा वाथोक असिगी सबसाब वारोसिन अमा पुरकनबा पार्टी की प्रेसिडेंट ओ जुगिंद्रो अमदी मसाना मसाबो इंटरिम प्रेसिडेंट हाइजरिबा एल कृष्णदासना फाइनेंशियल के मरी लेनबा मथौ ताबा से सांगसिंग निमित हुमनी फाबगी मनुंगदा पार्टी असिगी ऑब्जर्वेशन कमिटी दा पिसिनबियो हाइना एमपीपी की जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन सीएस जोय कुमार अपील तौरकली हिरमसगी मतंगदा ngasi wahemam laikai da pangthokiba pawmising unaba amada joy kumana makhatana hai hauzik mpp da thokliba wathok ase leadership crisis nate masi maru oina financial crisis ni maramasina nakal animakna amana abu moral sibagi mahuta party asigi working committee na amata oina yanaduna semkiba observation committee da wathok ase sinaduna sabsaba warisin ama puraknaba honasi haiki moina election da season nakiba de ama tawkiba expenditure punam lergadi observation committee da
रिपोर्टो ngasidaina numi humni gi manung da pisan biu adui matung da observation ta hollaga mada thigal halaga mara laibe sing do nandi pg maram charagadi paisa sing ase singpham thokpani pui haragadi aduga pudragadi paisa se singoi maduda chenaba mioi sing personal oigera finance management committee gi mioi oigera chenaramba mioi sing adudi party mangna na bai damakta laiba mioi ni haidana observer committee madi hauji hauji laijariba office bearer aikoi mayamna sab chana stand tawraga lairibani Ningthau da laiba Ningthau Khong Sada Patal High School asi matik sab ozama singwat panamasung school gi infrastructure asi kai henna fataba na maram oiraga mahirui sing da khudong thiningai oire maram asina hiram asida maniraba singna tha ahum phaba gi manungda mieng sangbidrabadi akanba khongjang sangsilagani haina All Manipur Students Union Bisnupur District Committee na thadorapa serolamana khangalakle Kumzalisngani kunmathoi da pangthokadaba India Census 2021 da Thawal District oina Master Trainer oina saru yagadaba SDO SDC amadi multitask staff singi oiba training ama ngarangdagi DC Thawal gi conference hall da satarapadunga solution khre pangthokadoriba India Census 2021 asida Thawal District Principal Census Officer oina Thaupuriba Deputy Commissioner Thawal na sinduna pangthopa training aduda akhangai singna census tawbagi data collection tawbada sangadaba masak singi maramda resource person oina wangangki Bamboo processing machine operation and maintenance ki matangda bamboo artisan singi oiba training program mangasi hawdokre haiba training program asi Kian and Bamboo Technologic Center Burnihat Assam amasung National Bamboo Mission Manipur State anina sinduna Imphal East ki somungda laiba common facility center gi holda mathang thagi mapan phaw satagadabani training hawdopaga mari lanana Manipur lainga ki forest department gi additional principal ship conservator oiriba Dr. Didi Hawkip na haikibada ngasidagi hawriba training asina bamboo artisan singda chauna kana basupi bangamlagani Hena kanaba pinaraba National Bamboo Mission Manipur State na housing fawbada Imphal East Sursampu Noni amasung Kaksingda processing unit amamam thamle atubada treatment plant su thamnanaba honagani haina fongdoki Thaurang asi mai pak na paikhatpada state ki economy da sawngna kanaba piragani sohaiki National Bamboo Mission akoi Manipur na hoji paikhat pasi processing unit machine sing se simphal da male ko none da ma Chuchanpur da ma aduga Kakching Lamkhai da Khangsim da mathame kaino adi moi district homesti Manipur da maximum growing bamboo growing district ni adu akoi experiment basis as thame akoi establish tore aduga adu the raw material dum available ore ko aduga public su moi bamboo growers singumba farmers tinga artisans singna moi the maximum carnival kani processing unit di tore di value addition tore ko adu the bamboo gi masa na masamak de man dum hele mamang da koi plan ba 250 of the at least 405 me de tung oi ba yai ko kaino market do si processing ni the value addition tore treatment tore adu already kaino si maman su masala dum ka henget kani ada koi na su si ahum paikal le processing unit for value addition khakta natte ba hoi si treatment plan su tham gani at the same time bamboo waste management he do moi waste material sing this ko adum charcoal briquette karigum se ba jana ngai do adu so koi National Bamboo Mission Manipur gi plan di yaure Communist Party of India ki left-wing party ke politician saknaraba aiba Govind Pansare laikhidaba ki manga suba ningsing thormunga si Imphal gi irawat baban na pangthokre ningsing thormadu Progressive Writers Association Manipur na sinduna pangthokibani thormadu da saru yakiba CPI ki National Executive Member Dr. M Narana Fongdorapada Govind Pansare na Taratit Suba Century da Maharashtra da Pankiba Ningthau Shivaji ki punsi wari da yumpham oiraga iramba Shivaji kon hota ni mahangna iramba larik adu da kanglup amasung lining laison gi khenaba laitaba Shivaji gi wakhalon puthokuna miyam da khangalubagi dama kanglup naiba mioi kharana Govind Pansari bo nomaina kaptuna hatkibani maramaduna aiba sina laikhidabagi nomit asibo ningsing pham thoi haiduna thoramasi pangthokpani haiki Thoromadu Govind Pansari ki photo da lai sukatuna ikai khumna ki loinana aiba kayana saireng su pathoki Govind Pansari bu hat khiba amasung ma ki lairik asida singnar pa punam ase chumna khanba mi sing tumina leiba ngamde adudani sahityakar gi award phangiba Padma Shri phangiba Bharot ki writer kayama nifu gi mathakta
mana handu Bharat Sarkar to protest against the killing of Govind Panchari. Bharat ki luching ba kaya na manana sengriba Sangvidhan secularism chaning ba dharma chachaba yaba secularism amasung socialism gi wakhlasi mangan naba dharma madu yumpham oibagi wakhlda constitution asina piriba provision kaya gi mayokta ain kaya amasung chana lochat kaya force sakti ga loinana hekta jabardasti tawrukpa chana lonchat ama laibase it's very dangerous. Imphal East District Commando amasung tarataruk suba Assam Rifles ki kambu amana ngaranong tilpung ahuma khairom taba matamda kongpal thongkong tinsit rotagi prepark pro gi active worker ama faba ngamkre farabami adudi kongpal laisram laikai dagi takhelamam noren sahi yangkai apokpa nagen singani farabami asi awang kongpal gi BPO da branch post master oina thaupu ba misak amani haibasu khangmangamle loinana norelasi prepark pro gi finance secretary Iregi Makada Langak official Singdagi Senkai Kaya local Haibasu Kangmangamle Hairi. Hairo Part 3 Sampra Thong Makong the Laiba TN Memorial Academy Ngasidagi Naun Amuhana Manipur State Commission for Protection of Child Rights MCPR CRG Sia Pasan and Sumati Balan Hangdokre Panbayai Academy asi haukiba February Taramato Yamasung Taranitogi Lonaba Ahing the Tokiba Mai Sabagi Tauduk Namaram Odaga School asi Matau Taudan Lakibane TN Memorial Academy session Hayang February Kunmatoidagi Mau Sagum Hauragani Hairi School asigi founder T Ganeso Elias Inauna Fongdorapada Lamdamasigi Miyamamadi Club Organization Singi Matingna Academy asi Tielaba Matamasida Amuhana Hangdukpangamani Haiki Iboyama Kumana direction Piba Ranjit Ningthauzana Iba Sumang Lila Thamoi gi Makol Ngasi Ayang Pali Rota Laiba El movie gi Yumda Ira Thauni Thoram Pang Thokre Thoram Masiga Marilenan Iboyama Nahai Lamdamasi the Ladiba Mioi Sing Asi Amat Oina Nungsi Sanana Laiminabagi Pandam the Lila Si Potopani Miam Nasu Lila Potopa Matamda Miam the Pauzil Piba Lila Oina Potopio Haiki Lunan Handak Pang Tok Liba Sumang Lila Festival Asida Thamoi gi Makol Haidi Lila Si La Libatang Kunitoida Sangai Artists Association Miam da Kodol Tamgani Hainasu Mahang na Fongdorakli Nungsiba is Mang Boyadra Bamani, Nungsiba and Punama for Porcadosi, Nungsinarkanda, Intrigity Porcatoni, Intrigation Porcatoni, Sing me, Tami, Kangi, Amakangi, Bokolebak, Land, Toy, Dominusin, Bayauda, the Gekoi, Land, Toy, me, Canary, Miss Narimidna, Lilas, same Nungsibi Pogula, Kana Pore, Masu Mayamna, Ming Tahaning, the Nakuna, the Key Festival, Yad and Compisi, and Takunito, the San Zagatori. Magi, Lambida, Lebaking, Kiki, Negis of Torangi Boro, Sinmigi Boro, environment can be Sum Akogi, publicity Mong Kata Sum Torokba, Hamoy Oiba, or am about York the Badagi, Tazaba Mangdarak Pase, Masakarata or so Equina, Kitan construction to Wayaba, medicize the Wayaba, Adum, but Tim Ama, Oina Equina Kalaga, Tamoy Shengba, Makolse missing in a tanning a have a Paujel Zepin and Nabahonaba, Lilanis. Thangjam Global Infra Private Limited ki ahan ba vensa Daikin Solution Plaza nga si Imphal da hangdokre Airport Road Gari Awang Laikai da Laiba Thangjam Global Infra Private Limited ki showroom cum office complex da pangthokiba Thoromadu da Thangjam Global Infra Private Limited ki managing director Thangjam Rakesh na haikibada Daikin Solution Plaza da makhal khudimaki centralized AC haibadi VRV Homes VRVX VRV Sealer cassette type ductable floor standing split AVM asung ventilation system gear air conditioning pumba state asigi miyamda fangalagani plaza asida AC sing asina yaraktaba matamda semna badarkar laiba engineer matik sana lai loinena Daikin gi spear house ama Guwahati da laiba asina miyamda AC gi masak fangandaba gi awaba mayuk naroi haina managing director asina makata na thamlakli Daikin Solution Plaza hangi se akoina not only sales kitang tawunate akoi design su tawgani ado hit load calculation then ducting design mayam da pulap tawloraga akoina supply tawgani adui matung da su akoina service pigani any problems akoi sadom service tawnaba mi adum akoi gi team loim lai adoga design tawbagi team su pra lai koi gi hoji anoba product ta VRV homes centralized AC for homes su lai re adogi mathakta commercial VRV X tawraga product am su launch tawgre adui mathakta koi gi
shopping mall da tan achau chau ba 3500 puki lei service ki kaimta problem lai roi architect ma'am officials ma'am builders ma'am da request taujari Manipur dagi akoina loimak piba ngamani sigi system se daikin city only for dedicatedly for ACs. Indian Red Cross Society IRCS ki chai chama suba mapok ko mon tharamga marilena IRCS Manipur State branch na sinduna blood donation amani health camp pangthokre MZ Avenue da laiba IRCS Manipur ki loisang da pangthokiba tharam adu da sar yakiba State branch ki secretary Dr. R.K. Nimaina Society asigi centenary celebration asiga marilena national headquarter ki paukta matungina State branch na paikhat kadaba thaudang singi manungda ahanba tangka ki oina camp singasi pangthokpani state lainga ki matangda mateng lauraga pangthokiba health camp asida blood pressure diabetics amasung general health checkup ki khudong sabasing phangan ki haiki Jenims Blood Bank da kusam na duna pangthokiba blood donation camp asida volunteer kayana lemna idan tauki sahi amada idan anirak taubada sokningai oidabana volunteer masing hena songthor aningi haina mahangna phongdoki blood donation camp si ko loina na apna sarkar gi mating logjar state government mating logjar ko health camp am se tawjari na blood donation camp si akoi volunteer ma'am na demgira ga dan tawbiri akoi appeal tawjari badi hena akoi gi volunteer se chongthok piro maramdi ebc dagi hena chawba dan si leitrabani isada se kaimta mangmo leite chahi mong dani ra adum tawi ai isada yoriba blood te yoriba cell singse magi mapunsi lei mathanda dum sijagar damni aduna si dan tabiyo na akoi apilam se tawjari Hof Home Tagel Khombal Maning Lai Kaida Laiba Krishnadas Memorial Trust na sinduna kunmarir suba save the handicap day gi tharom pangthokre haina Krishnadas Memorial Trust Krishna Premi Oil City na thadora pasirlamada hangalakli Kongmanadi Mamlaikai the Laiba Irema Wak Seta Haukiba Sahi, listening to Ramapan October Kunmathoida, Satarakiba, Kauna Crafts Handicraft Technical Training Program Masiloshin Gray. Training Program Adu, Development Commissioner Handicraft, Ministry of Textile, Government of India, Gimakada Laiba, Handicraft Service Center, Poromparki Center, Makada, Satarakibani, Thamari Training Program Adu Yakiba, Trainee Singi, Mafamda, Kaunagi, Potok Sing Sabada, Sijanaba Polam Singsu, Yentonki. When then scheme gi matang da nomagi oiba district level advocacy cum training program ma Technopal district ta pangthokre program si divisional forest officer Technopal na Van Dan Vikas Kendra gi makhada sinduna Technopal district headquarter da laiba community hall da pangthokibani program adu gi manung sanna self group ni pumanga gi mihut singda makhoina haira amasung atoba pothok putopada mating oina ba selamadi polam sing khusinaki Thawal District World Day of Social Justice ki thorom pangthokre palon thoramadu Legal Aid Clinic Thawal Sinuna District and Session Just Thawal gi conference hall da pangthokibani loinana nomagi oiba legal awareness program su pangthoki Manipuri feature film Thabaton 3 gi Privacy Thadoropa gi matangda film forum na usa cinema hall gi matakta thamlamba athingba do cinema hall asiga film producer ani gi yasinaba purapadagi athingba komthokle haina film forum na thadoropa chirlamana khangalakli hauzik sanabagi pauda Tarasuba Said Manoranjan Singh Memorial CRPF State Open Football Tournament Nesu Khurayamasung DM Rao Awang Sengmayani Mai Pakre All ranks of Manipur and Nagaland sector, CRPF amasung All Manipur Football Association Amfani Gimi Makada Group Center, CRPF Langjing Amade, Imphal West District Football Association and Sinduna, Sai Takyelgi, Artificial Tough Ground, and Sanaki Tournament Sigi and Suba Metsa, Nesu Kurai Sandaroi, and Zenisna. Metski, Taruk Amasung Kutranipan, Subamin Singh the Panjal Ani, Sonit Thapa, Ki Sitaljit Amasung, Somokantana Metski, Nipu Taruk Amasung Maripu Subamin Singh the Panjal Amamanga Sanduna, AKSA, Kwaktabu Yama Laksana, Panjal Manga Sino the Mighty Bapiki. Satari Tournament Singing Asisanaki Ahum Subametsan, DM Rao Awang Sangmaina, Nako Nabul Mapalbu, Panjal Ahum Amada Mighty Bapibungamki, Metsasi the Mai Pakraba, DM Rao Awang Sangmai Sanaroi, Ice Gungun.
na match ki ahan mamadi nifu suba minute sing da panjal ani aduga ek inning thembana match ki tarani panama su minute ta tarani pan suba minute panjal amaga san ki bakaluna maithi horaba na ko nabul mapan ki amatangari ba panjal aduna match ki yankhani pan suba minute ta singrung na san ki Nawat basis sa satari ba tournament asida team kunmani na saru yari hayang tournament asigi mari suba mas mga suba matching sanagani. Taram du suba Manipur State Lekta YPHU lalamung amasung SSU singjamayani mai pakre kumuksam joy kisan gi senang makada All Manipur Football Association amfana sindana kumalampa ki artificial turf ground da chatariba football league asigi ngasi sanakiba kunmari suba lekta YPHU lalamung na M khabam lamkhai ba panjal manga anida maiti ba piki match asida mai pakraba YPHU lalamung gi sanaroi and olena match ki manga amasni famuri sumene singda panjal ani aduga L Monis W Sadananda amasung P Jugesna match ki mari taramari amasung mari fusumene singda panjal amamanga sanduna M khabam lamkhai ba panjal manga anida maiti ba piki bagaluna match asida maiti oraba M khabam lamkhai gi panjal ani aduna match ki kunipan amasung maftra sumene singda peter amasung Johnny ani na sanke Satharali ba football league asigi ngasi sanaki ba kunmanga suba match tana SSU singjamai gi sanaroi Tajuddin amasung BCSor anina match ki tare suba amasung muftra suba min singda sanki ba panjal ani aduna Sagolman United ba panjal ani sinoda maiti ba piki Sathari ba Manipur gi khwaide gi saba football league asida Manipur gi tongan ba mafam singda gi lakpa football team taramanga na saru yari hayeng kuntaruk suba lekta AFC Thawbal amasung Nisa thangbai ban anina lamba tongnaragani Housing Satari Bataraham Suba I-League session asidagi Neroka FC ki home match oina hayeng Kerala gi club Gokulam FC ga Kumalampak Men Stadium da nungthil pungani taba matam na lamba tawnaragani hayeng match asigi manguina na ngasi Kumalampak ta pawmis ngunabada Gokulam FC ki coach Santiago Belerana Fongdurapada Mamang the Gokulam FC ki home match oina sanaki bada Neroka FC bo maiti ba pikrabaso Neroka FC taraina lobu yadaba team amani aina su asigi sumatakta Mamang da Mohan Bagan ki home match oina sanaki ba match adu da Neroka FC maiti baso yam na fazaba performance uba phangki haiki loinana magi team na makha tarak ba match sing mai pak na ba sanaduna top 3 da chanma ngamna na ba honagani haiki Neroka FC ki coach Gif Raikhanna Phongdorakpada Neroka gi lemoriba match tarit asi yamaluba match sing oiri home match mariamadi away match ahum sanagadriba asi mai pak na bahonagani maramadana hayeng Gokulam ga sanagadriba match asi mai pak tuna makha tarapa match sing gi sem saba haibasu tangai fadi haiki Mohan Bagan ki home match ta panjal taruk ani da mai thiba adugi matang da impact news na hangbo wahang ipakum na makha ta na hai match ahum thangna na sanaki bana sanaroi singda pothaba gi matam sangna phangki da asisu maram amadi oiri adubo magi team performance fazana piki makha ta ba match sing da so fazana sanaduna point table da ahong ba lakna na bahonari haiki They have very good players. I think that here in Manipur there is a place that come many players with too much good quality. They have too much fight to win, too much character to win. But we are ready to fight. We are ready as a team to try to do good football. I think that we are trying to do good football in all matches. Hayengi match is a very crucial match, important match. You know, football, sometimes when we scored 5 goals, we are very happy. Sometimes we can sit, 6 goals and 6-2, we feel sad. But we cannot stop hard work. So we have been working hard, preparing for the coming up match.
Ahan Mezo Maibia Tamara Singh Memorial Open Volleyball Tournament ngasi daga haudokre tournament asigi ngasi ahan Metsta Young Men's Development Association YMDA na MPSC bo set ahum mani da maiti ba pikre ngasi Liwa Road Maibam Laikai Bokul Makong da sana kib ahan Metsta YMDA na MPSC bo yama competitive match amada maiti ba piki ngasi sana kib match ki ahan set MPSC na 25-7 anu sab set 25-22 da YMDA bo maiti ba piki YMDA na ahum suba set 25-21 mari suba set 30-28 amasung deciding set oikib aroiba set 18-16 da MPSC bo maiti ba pidana match adu 3-2 da YMDA na MPSC ba maiti ba pikibani ngasi tournament hautu ba tharmadu da Clay Khongsai IGP Zone 1 Manipur University ke Hanagi Vice Chancellor Dr. C. Amuba, Hanagi Chief Engineer M. Lanmani, Singzame Police Station Officer in charge, Post Samam Sanjoy Yauna, Miwe Kayana Saryaki. Nipan Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament YWC Lang Tabal Mai Pakre Manipur Veteran Cricket Association ni Makada ngasi Lang Tabal Public Ground sana ki ba tournament asigi taran si Suba Likta tuwas ngam ki ba YWC Lang Tabal betting hana sana ki ba match asigi apiba over kunda wicket Nipan Magturaga run sama kontratak loba ngam ki masigi pakom da match asigi ani Suba betting sana ki ba Oscar Pauna Kaitel na so match asigi apiba over kunda wicket Nipan Turaga subna gi run sama tara mari khak loduna match asigi run konithoi da maiti banangki match asigi man of the match na Run Kunipana Masung wicket and Nilokiba YWC Lang Tabalgi all rounder Gojendran Taki Saturday tournament Sigahaying match Lairoi Task Konito the Sanaka the Bataram the Subalikta Oscar Pauna Kaitelamasung DSU Kwaka Telga Taramari Subaliktana Napsa Ka Infalamasung Model Club Singamaka Anina Lamba Taunaragani. Nipan Suba KI ma veteran football tournament TVSFA Team A Tabung Kok amasung TVSFA Team B Tabung Kok ani mai pakre tournament asigi ngasi akampat level 11 Star Sporting Union ki sana bonus sana ki tournament asigi Nipan Suba Likta TVSFA Team A Tabung Kok ki sanaroi TS Krishna Tombina match asigi yang kaimapan Suba minute san ki amatangari ba panjal aduna AYVFA ang thaba panjal amasino da maiti ba piki baglana Saturday ba veteran football tournament asigi ngasi sana ki ba mapan Suba Liktana TVSFA Team B Tabung Kok ki sanaroi TS Binantana match ki tarataruk Suba minute san ki amatangari ba panjal aduna UVSA Team B Lilong Sajingbo panjal amasino da maiti ba pibangam ki Tim Tara Mangana group ahum thona khaidok tuna Saturday ba veteran football tournament asigi haying Tara amasung Tara mati Suba match sing sanargani. Youth Affairs and Sports Department of Manipur Department Government Manipur Director Insas Weramba Amana Arm Wrestling Amadi Arm Sports ki Association ani thokanaba silamle wafam asigi matang ngarang Imphal gi mapal kangjebung da leiba Amsa gi complex da Manipur Arm Wrestling Association ki President Dr. L. Sarad Association asigi executive member ki Sar Sandra Amadi Paumi Singuna bada Phongdokre Manipur Arm Wrestling Association asi 1981 da Register of Society Register Tauduna Lamdam Asida Arm Wrestling Amadi Arm Sports ki Controlling Body Ama Oina Lakpa Hauki Bagaluna 1996 ta Pangthokiba International Arm Wrestling Championship Aduda Manipur ki Sanaroi Singna Ahanbo Oina gold medal lobangam kibani Masana Asida medal Fanglakraba Sanaroi Singda Yas Department matam gi oiba incentive pidana lakli Laibak Tibadi 2019 ki December Anida Matam Adugi Yas Department Manipur ki Director Insas Oiramba Mioi Amana Register Cooperative Society Imphal da Arm Wrestling Amadi Arm Sports Aniasi Tongan Mamasana Amamam ni Haina City Iramba Adugi Matangda Manipur Arm Wrestling Association ki Executive Member K. Sarasandrana Sanabagi Lamda Mamutana Kangdrabadi Asiguma Tabak Thoramasi Makata na Taudanaba Section Wakaya Tamlakli Youth Affairs and Sports Department की Director in charge AL Jayant Kumar Singh ना आम स्पोर्ट्स अमसुंग आम रेसिंग के तोंगान तोंगान बा
similar nate similarity nate na adu ngasi phawbada to 1998 tagi Youth Affairs and Sports Department na sanarosing gi nimit kamari le na piba incentive sports award ta arm wrestling je arm sports hai kalam machi da yaul ga la arm sports hai kalam machi da arm wrestling gi pi la aina yamna nungai ta badi director jenta je khangna intellectual corrupted way mai makok khangna arm wrestling amasung arm sports ha cha ama khaktene arm wrestling gi leiriba rules amadi arm sports ki leiriba rule ani je khenaba amata leite table inchi kuntha taruk changbani sa inchi kunipan pakri chap mani arm wrestling na arm sport ha same kari gumba akoi gi jenta akoi respected akoi gi director in charge na piri ba asina maram oiraga restart tawrani na haine restart tawre national la kanda arm sports ki first abaduga arm wrestling ki first abad ani duga karmadano ba pido incentive award se Orissa da thas ke tang kun ma thori ke kulum dai fa hockey masana ki coach singi oiba goalkeeper coach saru yana bastere asigi hockey masana ki coach C Napoleon khalak le hairi FIH Academy masung Hockey India Hockey Development Program sinba course asida saru yana ba gidamakta Napoleon ngasi Orissa ke dam Imphal thadok riso hairi hauji arubada marba pamona pizari Center की सेंटर मखादा सुसामु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज अपग्रेड तौनब प्रपोजल थाखरे पाखुम गायरी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंगथम बिरेन फोंदोखरे काउंसिल लौब क्लास 11 एग्जाम की क्वेश्चन पेपर लीक होइबदा मरा लेब खुदिमक लोगी मतुंगिना मतिक साब सेराक पीगनी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर थोक्सम राधेश यामना फोंदोरखले Lainga sin hadat nauna paikaliba school fagan simi sanasi puksel sengna paikat panati haina Council of Teachers Association kota na lainga kamaral sirakli Kombi awang khunu da laiba edit primary school amadi high school muthatlaga campus adu da private school lingba yaroi haiduna school ani asigi mahiru singama sung guardian singna wakan inform sathakre Amasung Manipur yang senbida badagi Tengnopal district ki More subdivision ni manung sanat sialiba Fulzairok Turiel Gitoraban Amoda Kai Lamthong Pamole